Don't give up on God, for He won't give up on you. He's able. Avuxeni maxaka, I don't talk hambanahambana na mkhensa kwa mijoyini handle ka Nkanelo wa Gingirikani. Mpfukile. Yes. Okay, I love swona sweswo. So, nina trouble nyana man. Nina trouble nyana. Maybe before nimbyela ku nongonoko lowani wu tisiwaka na hi vuseketeri bya R Funerals. Loko mi lava ku joyina R Funerals va foyineleni ka nambara leti nga kona ka screen sweswi hi nkarhi lowu nga heteki mbilu ku mi kota ku kuma vukorhokeri lebyinene bya kahle bya xiyimo xa le henhla va lahla hi tikhasket to durha nakona loko mi hakela a mi tatisi nchumu 250 ntsene wa tsarisa vanhu vo ringana 10 i kota ku benefita loko u tshuka u humele khombo ro karhi. So a hi joyineni R Funerals namuntlha nkarhi wa ha ri kona ni khale ku R Funerals se yi fikile. Okay, so ni na problem nyana la ku na mzala xa mina ne nhlelo mzala xa mina xihlelo xi nyika malume kasi mi tanisa rini ka Madlala nhlelo se va titwa ku va titwa nga ri se va kurini a ni swi tivi n'wina mi nga va mi yerini ka Madlala ku mi khoberini ku na khoba ku na ku sevetha ne yeah. So hina hi khobe khale. When I went there I was 9 years old. I went there at the age of 9. Loko ni languta sweswiwani kuma ku phela a ni ri xihlangi ende phela nhlelo phela dile ka age ya vo 9 8 9 ende loko ni n'wi langutini na n'wi vona ku tlatlaruke blind mfana luwa. So ni vutisa ku ri ni ta risa rini ka Madlala. So and I'm like I remember ku loko mina ni ya ku hi swa mina a ni yini khombini phela na ni dini vuswa phela he dini vuswa loko hi ta hi ya after loko se ni wile ni ti byela ku I will never go back there and a ni tshama ni ya futhi a si tshama ni nghena ni byela a si tshama ni nghena a wu la ku boxa ngoma ne mi nga zi mi chava no vula ku i ndle ku ni hleketa swo tala ngwe mhaka Madlala ende hi swona swi endlaku ku ri ni twa ni lava ku vulavula hi Madlala namuntlha nhlehla kun'wana va vulavula hi ku na vana lava va nga vo ka va nga vuyanga kaya ka Madlala va vuyanga kaya ku va hundze emisaveni nhlehla kun'wana la Eastern Cape ve ri van'wana va pfinyiwini ka Madlala. So people are getting raped during initiation schools, you know. This boy apparently passed on after being raped by seven guys or vadzabi. Ndasudana ku vadzabi hi ririmi ra hina. And these are horrific stories, you know. And ku tala ku vanhu vo tala va lova masiku lamawa ka Madlala ende hi ku ya hi ntiyiso ka Madlala a ku fanelangi ku lova munhu. Like nobody should die after attending the school, you know, the initiation school, the winter initiation school for boys, you know. I know in Limpopo and Mpumalanga, this is the time for them to go and initiate and do the whole process. But now akufanelangi kufa munhu la, and sweswo masiku lama vana va fa. That's why loko nhlelo a vulavula na mina ku hela ku ya Madlala ku hayi mfu himanyana nhlelo wena ngina ku ni khomisa xivixivi lawani nhlelo didn't twisa ngopfu. So swin'wana xin'wana ku byeriwa mina na loko ku va na problem la ka malume a va sale vendla so journalist ya mina. So I want to talk about 4 reasons why I'll never take anybody that I know or shakara mina inesh nunguyisa ka Madlala. The reason I'll never take anybody, 4 reasons why I'll never take anyone that I know or someone very close to me to the mountain or to the boys initiation school. The reason is because number 1, balava va endla ku that process masiku lawa ava wu tivi ntirho wa vona vo chansa, not ku ri a va kona vanhu lava swi tivaka va tala ngopfu va kota ku endla mhaka ya Madlala ku va na ngoma ku yima ngoma, you know. They are there, va kona ende va ha swi kota mara vo tala lots of people are taking chances. So a va swi tivi leswi swi endlaku va nga ta kuma va gwebluini, you know. yeah. So I will never take anyone there because of that. Another reason is because
people who are doing these things these days va swi endlela mali because of unemployment and swo durha masiku lama. I mean cooking oil yi famba vo ma 200 and something lowu nga hembi, swi swa durha. So munhu un'wana na un'wana la ku ti hanyisa, and they always find other ways to live and come up with ways of living. And van'wana va endla mhaka ya madlala i kuma ku vo chansa va ti lavela mali, because vo chansa vo tala va ti lavela mali. And that's why kuma ku ri that's reason number 2, vo ti lavela mali. I mhaka ku va nyikiwini ka swilo leswiya, because some people they are just gifted in that way ku ri va fanele va yimisa mandlala, ku fanele ku yima ngoma lembe rin'wana na rin'wana. Futhi nkarhi wun'wana ya cincacincana, ni hi ye kwini ampepule ni yimbe na valobedu na vapedi ampebule ya ni hi ka madlalelo wa Xisuthu lo. So reason number 2 yaleyo ku ri va ti lavela mali. Number 3 i ku kafiwa masiku lama guys, tanihi leswi ni nga vula a swi fanelangi ku ri munhu a nga vuyi, you know, unless kuma ku ku na something. Usually loko ze ku va munhu a nga vuyi ku va ku ri a sacrifice yo karhi ne, mara van'wani kuma ku it's not even a sacrifice, it's just negligence or some accident leti ti humelelaku minkarhi liya ya tingoma. Van'wani because vo ti lavela mali and a va swi tiva leswi endlaku, some people or some initiates end up dying there. So that's the reason why I'll never take anyone there. That's reason number 3. Because people imagine kuma ku iteka munhu n'wi yisa hi ku lava ku yena a tikuma a tsakini, because van'wani some boys just wanna belong in a group ku ri I'm also part of the group ku vanghana va mina na va yini. Because even na mina loko ni ya na hina group yo tala ya hina loko ya da a yisa hi ku ri you know vanhu lava ni a ni jikajika na vona vanghana va mina vo tala a va se va fambini va tsutsumini a va nyengini, mara mina was a good child. Shem ni suke ni lelini that's one thing I know. Ni suke ni lelini and then swilo swi fambe kahle. Mara I was young man, I was like I was 8-9 and that's age ya nhlelo yale already dile ku nyenga ntseni mhaka swona. I hope ka nga nyengi I hope nga nyengi, mara ala vula ku reason number 4 ya mina it's a little worrying, because masiku lama ku na 3% leyi kun'wana va ku ku na n'wana wa le Eastern Cape lo a nga pfinyiwa. You know, Eastern Cape, I read somewhere ku ri some kid was raped by 4 guys, you know, who were supposed to be guardians or vanhu lava fanele va n'wi tlhogomela. Already say they raped him, and then the reason va n'wi rapini ku ya hi leswi swi nga tsariwa beri because they were suspecting him of being gay. So I'm like, just because someone is gay or you think they're gay or they present some feminine characters, I mean like Eastern Cape for example, vanhu lava Eastern Cape va ku yimbeni va tala ku yimba va ri vanhu vo ma 17, 18, 19 or 20, around that age ne, around 18, kahle from 18 upwards ne. And hi ku ya hi nawu le South Africa vanhu va fanele va yimba va ri na vo ma 16, above 16 years old. So mara ka tingoma ta hina ta xintu ta Xitsonga kumbe hala Limpopo na Mpumalanga hi ya hi ri swihlangi, and it's been like that traditionally, it's been like that. And ani swi tivi ku loko nawu luwa tingoma leti nga yima ti landzela nawu luwa na, I'm not sure, mara hi ni ye ha ri vatsongo, and even now these days kids still go there like 9, 8, you know. Makuna mina alanda ku mina he was like 6 years old, mina was like around 9, he was 6 or turning 7. So loko ku va ku na timhangu ta ku van'wana va pfinyiwa just because vadzabi va hleketela ku I gay. I mean what were they looking at? I mean like apparently very avala ku n'wi koreketa, avala ku n'wi endla ku a tshika gay. Because of that then they raped him and then he passed on. That's 7 or 1. So it's worrying loko nhlelo atana swilo swa sen mini ke tona tiri mune ku ri mina ni nge n'wisi nhlelo a ka madlali maka ku ni ke tiyisa vanhu lava va swi endlaku swilo leswi a va swi tivi leswi endlaku vo chance ne va ti lavela mali, and ku na mhaka ku ka fiwa
and also makaya rape these days. It's one in the Eastern Cape. And then nga add another reason, you have 5. Kahle kahle, look 5 reasons. You have 5 ile kukumaku. Because vanhu lava swi endlaka masiku lama va lavela mali and vo chance a va landzeleli swiletelo leswi swi fanele swi landzeleriwa loko munhu a fana a admita vafana va rhanga va chekiwa hi ku ya hi leswi ni tivisaka swona loko hina hi rhange hi chekiwa hi xintu va hi cheka va hi hlahluva hi xintu ku ri are we going to withstand the wrath of the initiation school because ku yiwa kha ku titimela hi June July minkarhi yaliya and the condition ya laya is a little harsh. Your body, is it physically ready for that now? Then they check you. Look, vakuma baku check vakuma ku awu nge swi koti ku yimela ku swi yimela va ku tlherisa. Vanhu vo tala lava hina vona hi ri layinini va ku va tlherisiwini even though sweswi a hemberiwa ku ya tlanga bolo. Va ku kuna Dr. Kumar I can't but this is a kick. And then I say being stolen so ku ya tlanga bolo kasi a nga ya tlanga bolo. No, a ya tlanga bolo guys. No, I tlanga bolo. Mara hemberiwini. No, I just feel like because of the fact that I've checked Ravano as well. Reason number 5. Swi endla ku ni chava ku teka munhu ni n'wi yisa angomeni kumbe ni n'wi yisa ka Mandlala and it's a subject leyi ni twaku nga ri because Nkanelo Gingirikani is a channel leyi yi langutaka mhaka ya culture, music, entertainment and culture or arts and culture or music, entertainment and culture. Hi swona leswi langutaka le ni vone swi na nkoka ku ri vulavula hi mhaka ya ka Madlala ku ri will you take your son or your siblings mi va teka mi va yisa ka Mandlala na with the current conditions nakona kuma ku hina va mimiri ya hina a yi tele nyana a hi dya mukaka a hi dya miroho ya xiphaswa a hi dya miroho yo kandzeriwa ya mukhusa a hi dya miroho xipinachi a hi ku dyiwa miroho na guxe na vuswa minkarhi hinkwayo kuma vhiki hinkwaro ku dyiwa vuswa mara a wu cinca namuntlha hi xava miroho ya mukhusa nduku xava miroho ya xiphaswa mundlwana hi xava guxe lera yin'wana ku dyiwa xiculu na mazambhala a hi tiyerini se vana masiku lamawani va dya tikota na matandza va dya tikota na matandza will they be able to withstand the conditions that are there I don't know a ni lava hi vulavula swona kuma mi commenta laha hansi mi hi byela ku mina mi swi vutisa ku yini mhaka leyi ya ka Madlala le hey ku kafiwa masiku lama khafiwa okay leswi ni mi khomile swona le ka Nkanelo wa Gingirikani mi nga rivali ku nongonoko wa hina wa Nkanelo wa Gingirikani wu tisiwa ka n'wina hi vuseketeri bya R-Funerals va kona ndhawu to hambanahambana va joyineni nkarhi wa ha ri kona nambara yi kona kwalano mi landzelela mi joyina R-Funerals va kha va ku R-Funerals se yi fikile. Okay, baka hina nikhani ku eka Dors somiwe ndinqaniwe kume qoqotho ndinatora I'm thirsty nitwa tora salute mi nga titimeli